Kwa kaita kabiume biele bithiru munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nekite mucemanio Kathumba na atongoria ba Mount Kenya East hamwe na witithia mbere mubango jwawe jwa empowerment nteringi cia Kenya. Kaitenio kau nwe Rais William Ruto egoro na arekire mucemanio na atongoria kumatharakanithia no tariria mibango yawe kaunti-ini ukie mucemanio na abunge ba Mount Kenya East Kindiki auwite mucemanio yukaririo kwariria miradi ya thirikari na aregoro akiaririe kurwa biashara abaurite ati Amero kugakwa thoko 21 njeru na gakorwo mwone gakwa na milioni 800 ikumane nontobo ikioru aretu kurio twemoni yaku igurore gioritingwe bwa thirikari ya Kenya Kwanza. Moni yaku yari kwigurore gioritingwe bwa thirikari ya Kenya Kwanza. Araniria abatu okulokera namba yetu SMS tena marinio 23578 kana kimitandao yetu yokinyanilia na twatiri tukuthoma antumirie ku orayo tokinyela metheto yandeto yamwe yayira tukuthuranirite rwari Rwangiro gima kugerwa kigina kira kinene buru ori budget ya Meru ya bilioni 14 gatante ithatu ikinyete mbere ya mbunge Gitani Badra Kanithi otua tariki 8 cia mweri yo weta mugomo kethira thirikari etithira wahi kuthiria matheta yo Kiana utumiria kandarathi ya waki bwandarase ya Nithi ore akaribatariretie kuwirwa kunene na kie murimi we ome kiumia kiito kurutanwa kutherema kiurimi bwa ntunda cia miugu Ibwaya no tubako na kanya gakwatana abatwe onimbeto awini wa Kenyero monane atwa mathithi otukobwerwa Purity Richard Deto Chieto ikambiridia. Aria muthia budget ya Meru nekinyethetwe mbere ya mbunge hararwangirwo kimaro gairi kigina kira kinene buru bilioni 1.6 barabara ikigairwa bilioni 1.4 mbunge bilioni 1 neo obisi ya gavana kugairwa milioni 180 yechunje kia 67 kia budget egeta kimishara marandu na witithia mbere bwa thirikari na kyo gechunje kiu kingi bilioni 7.7 wita kimiradi ya witina mbere ya buratotarirwo imwandikio twandeto Muthuri Muriuki. Muthiro narua County Assembly ya Meru niombete kurukia bajeti ya mungana jwa bilioni 1.6 na kire bajeti iji County Assembly ya Meru ya thura bilioni 1.8 obisi ya gavana milioni 179 obisi ya obangania na kigina bilioni 1.2 rwangiro urimi milioni 176 rwangiro ruji na jira ja tuthurungirite bilioni 695 rwangiro kithomo bilioni 112 ogima wa mwiri bilioni 1.3 miunda na ubangamira matauni bilioni 651 uritingo giba mwingi bilioni 6 rwangiro barabara ugeni na mainya bilioni 1.4 rwangiro biashara utari na iwanda bilioni 139 mbembe na misetho bilioni 349 na kirimbondi wandikani ni milioni 35 na kemungana jwa budget iji engirije 25 ni bilioni 14 bilioni 324 ngiri 109 na ciringi 6 na ingotore 32 na nandi kunyana mukarigitwa budget iji no mati makasi etho akiuga. Yes, Honorable Karemi Kiringo. Na kinyari tinguge bangi bathirikari babatithito bareo together tuna kuandikana adumo ba ICD
na kuba inya scheme of service tuketha twina kuandika medics antuba itingugiba machibitari tukwikira mbecha specialist tukonomba andiko permanent and pensionable basis ituko propose nya twina contractual employees kana tumba kuandika mandaktari na nurses na clinical officers baba ingi hospitali ya chingimiru chionde chumba kudwa chiruko kana services chumba kudwa chikija kiri antu tukandika nya extension officers ba agriculture bara tutinabo na batu ira baurite na tukandika kinya water engineers akiri mibango imwe ira yonekene kagita kana ndike ikirwa mbeca ni mantu jegie mbeu mbithi ira kulingana mukarigito jo budget augite bakethwa bakigunika muno ngavana Meru through mebwawe na alikanite antu babe nontu department ya youth na agenda ina million akwi 350 mantu ya toneke kana jatege kana kairi Meru otedirikari ya Meru ya roketi youth na agenda mbeche chia million 350 kwigo kura ngavana wetu ipro youth kana kudugani mantu wa youth kuna mubango jojo Meru service ile tedire kari torera kari mbere tumia roketi mbecha ketha ni kujukiana na ala nturene paka ita community work mieri ire kana thatu bachoka bakaandikwa na bakire ya mbecha 500 ntuko na baathiria bagaikuchukuru ile chetu cha polytechnic sira tuna cio nturene akiongera nandi anabanasari bakambia kurigirwo ujuru nyuma ya county assembly ya Meru kurukia mutaratara jojo ketha jotumika tuna kinya school feeding program ana banabanasari ECD area policy area kwikuretwo ndene assembly je itwekirite mbecha kuhakikishana banabanasari bakumba kuona feeding program na tukiraga nkinya the chief officers kana anybody who is responsible ituhakikishe tukurutira mwananchi wetu wa Meru Ngugi bwega tukona scenario yaira tuonaga in the last regime twekira youth uniform tukona bagita kugaira ikigairwo ekuruba thoko ntukia thoko ni tukwenda budget ete to the respective areas nara intended kurutira mwananchi wa Ngugi. Muthuri Murioki wa RTV mutiri wa Kangangi. Tugita mbere ni ati arigitani kaunti-ini ya Tharaka Nithi beyene mukana wika mathaga ya ngui nthi kwambiriria tariki 8 cia mweri yu ethira mathitayo yatithira yekumurikwa kulingana na nkiama ya arigitani ibatariritie thina cio kumirio arigitani ba UHC watwa kadarathi cia ntwire ukinyanilia bwa witikaniria bwa gutegera bubweru mishara wachiarite ngui bakwana wamwe ni itumi bingi nkabo bila tutariru mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi. Rorwi rwimbo rura gutire mwaji ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wendaga kuruegua rwimbo rura rutwikite rwa ntugo gwa ntugo ndeni ya kaunti no arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi bachokerete na ntumo ati mugomo wa otigarite ntugo ithatu wambiria kairi twina sis ba Tharaka Nithi kana arigitani ba Tharaka Nithi tukambiria mugomo wetu na gutethwa kwina service ya nursing kuringana na miandiko yonekete na ndiki bandeto iria Fabiano Marigo mwandiki munene wa kiama kia arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga Tharaka Nithi tariki 8 Ijumaa ya kiumia giki gutire wira no angangavana Muthomi Njuki na thirikari bake bakabaruthira bura bakwenda work formula no ya leo ya 2017 lakini thirikari leo nderera kuthi kwaria na thirikari ya Tharaka Nithi ya county wekwira national government ni othe na thina so mantu mama no moto turakwariria na no ntubogu tukumaria kagita karaya magate matuthi strike kuringana na kiama giki kia arigitani ngavana Muthomi Njuki atiethiritwe akiri arigitani bara bethiritwe bari rungu rwa mubango wa UHC kwa mieri iri mwanke munthi arigitani nkinya bara bakwirigirwa bethirwa bakiandikwa permanent kiri thirikari ya Tharaka Nithi yauma na kuandika barua kuandikira ministry kule Nairobi yauga antu baba tikariwe na riu antu bani baguteseka muno
nontu ni county ujingi county 46 ni jithitwo ikiri agantu bakiongera baugite Tharaka Nithi ni aregire nkinya kubongera muchara kuringana na watho bwa kiama kiandikani gia SRC warira bara bangi bara bandikitwe kiri cibitari cia biumbe bambiria nkinya gukenera matunda mama thirikari ya Tharaka Nithi ni aregie kuongera arigitani bayo arigitani babarutana national government na baba parastatus ibongero muchara uyu lakini thirikari ya Tharaka Nithi ni aregie kuongera arigitani bayo arigitani baba baugite ngavana Muthomi Njuki na thirikari yake ni aregire gukinya kirore metiganirio mao na thirikari no bakiongagira ati nkinya cibitari cia kaunti ya Tharaka Nithi tire na arigitani bakugana mamu mari mamwe mamendekithie 10 mararigitani baba ba kaunti ya Tharaka Nithi bakwenda kenda gucoka wira bariuga gugikinya ntugo ya Njuma kiumia giki kuringana na Joshua Mwetio uranwe mukariri gite wa kiama kia ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ajie kana antu bara bakethirwa bagicwa motungata kiri macibitari ma kaunti ya Tharaka Nithi no abachoire guntu kungi no anga Muthomi Njuki na thirikari bake bakabetigiria kubaruthira bura bakwenda kwogu bara bena aje bao cibitari polisi bambija kulotha mibango besi ya bura bakabaruta cibitari bakira transfer jingi kiripotera ndeto cia weru mbitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya Rais Ruto kuwainama murandi wa ndarasa ya Nithi yuakinyanira mbere ya 2027 akiuga mutaratara yoweyani bwa kandarathi yuambiriretie rwari akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi batariretie kuwirwa kuona wirigiro bunene kumane na miario ya Rais bawete wake bwa ndarasa bwa kinyithia muthia makarika ya mutino na antu baingie kwithira bakiandikithwo tera uturo bwo wao na bwa biashara bawete bena mangu echi kethira ikiagire nyankuluki na antu barabara inchi ya ichiethera atikiagirithia biashara. Paul Kabithi gatumenyithie cio. Ndagachaya Nithi irajithiritwe iri karonda kamuteneka kirigendo na biashara wewe gumite bwa Meru kana uthiite bwa Meru ankuru kiringagirwa siasi kira mtu rakuromba akaribantere inokura yenu ya Nithi. Mimi niliwaambia ni mtihani yangu kabla ya 2027, that is my exam, lazima nimalize hiyo ndio mambo ya hapa ikuwe sawa sawa. Ni sawa si sawa? Si tumekubaliana? Si hiyo bridge nifanye kabla ya 2027? Bas, hiyo ni mtihani, mimi nitapita hiyo mtihani. Miaka miwili mitatu ya William Ruto, mbona mkuandamania Uhuru Kenyatta kwa kutojenga hiyo daraja for 10 years? So, I know we committed to build it. I know we had said 6 months. We found it was not realizable. But Rais William Ruto muthenya gwa iguru akiriria kariba kaunti ya Tharaka Nithi. Happy today, this week, hii wiki cabinet ilikuwa Tuesday, the first 1 billion shillings ya Nithi Bridge imepatikana. Na mimi mwenyewe before the end of the year, mimi ndio nitakuja na contractor hapo. Yes. Tengeneza hii Nithi Bridge ama tutakosana. Na nilisikia. So hii Nithi Bridge mimi nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo bridge. Na hiyo bridge inatangazwa kesho. Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki. Toborende bogwiritie baingi bakari mono kuma kaunti ni ya Tharaka Nithi. Barabara ino kona ruma Meru connect Meru, Tharaka Nithi, Maua na Nairobi. Sito komori bwega no tunyama mitingo ya karikago thina kanyianga bridge enu yakwa kana ndagacha enu yakwa na ega serve bwega na ekaruta gwira bwega na rais kagita akatwi na rais akomenya kuujuria magwirane make na antu bake burarombaga kura kwau ni unkwira kinyanto ya kwamba bara batakwikuruthirwa ibamunenkere time rais uyu rais akuruta gwira ira murutu agwira na imuntu inyata kuriganiria mantu kanywa ka rais kuga wengo wona le kuruga le kiti 2027 tukamuthure kakuga nyitura ire pending tukayete tayari na itweterete lakini ngwete ya nonto augire
kuma tukwambira kumuthura ugaboraga turuthira na itukwana bandu maendeleo no maendelete ngwitigia wana ngai akamuringithia ni thienu bridge ukaiwa ere sagwa 2027 Kiripotera Uru TV kumantere Chitharaka Bitwa Paul Gwakabithe Akariba kianda kanuni ya Gembe South baina gento gya kuwirirwa na bwi nyuma ya cibitari nini rachithiritwo ilenti kwa miaka mingi kwambiriria kwagirithwa ikirigirwo kinyanila ntuku ite kuraya kuwirwa yako no kwogo kuyiritwo nterechia Loma wa dini ya Muthara nyuma ya utumirwa kwa mubango jwa kurura cibitari nini nteriu onto Buthara rabonekete kuma thirikari irambiriria kuruta ngwe. Dennis Mugendi gatumenyithia ciona njira ikinyanirite. Bundi bakuonekana baringugi ni gutigira mwako jwa cibitari ya Kianda iriri wandini ya kanuni Gembe South nejo kurekana mpwe uria kumbikana nikenda akariba gwatira utungata bogima akue nkurukia kugenda ngendo cia kuraja ta uria batwire akinyete kuraitha muradi Jojo MC Josephat Mugambi ariuga bobombikene gukurukira ngwatanure yawe na ngavana Mutumantu Ithinkia urera muthikirire nae jana mbesa ze kumithondeka kirikana gwekiria yake igare musingi ngavana wa tene Peter Gatiraumunya na kuma riu gwatigwa maganjo cibitari twariria mwecimu ngavana twethingia ntukwira anya mumara mwenda antu twita lanji na coka ringi aringira antu bara bareke department ya tutari amasisi nde mweri boya no ntugwenerekete na ukinya ende unde umonora Joana gwire ngwira iko ya kutheria njira ende ntamethe njira na ara ukinyete ndo muri ukinyete ntumba kutharia kirato kiu cibitari turekiri into bionde tuntotola tutigito nyuma kiumye ki ngwetikia ngeta mbangania ngavana nikenda akomba kuya kulunga kianda kana kuya kulunga kanuni ne iboya muno tukora ke Mheshimiwa Mugambi no ntoba cibitari ye eto kurira cibitari atethia antu baingi muno papatia kianda ndora ya thaiso kianda kwa jumla kanuni wandi tuyono ngetiga mwambi na tumubete miaka mwankarira tugaomba kwithro ukuru wake we mwitikiria kuma ngugine MC ujo bongi na itete mukana kiri thirikari nene gukurukira minister wa Roji Eric Muga kwegie siwe njire wetika barabara na miundeni ya karintere ne iji na kumwira kethiro itithonde kwa bari ya kariba kajukitagaria njarene ciao gitangi kia chiwenji kigiri njirene ati weta tauni yetu ya Kimongoro weta mishira yonde yirite kuma na ara ya umera kanuni tukumetha ba kumera kanuni batomena entoge weta Kimongoro ati amiari enduka nyo yigiri ende nkuromba ke wasiri wetu ndonere bemi bwitha semawa yawe moa ibenda mani asiwenji yeye no ntorewa nyithia ndo kanuni ndiko mena atu atongoria antu tumithale yonde tumetie na unara yanjiririte hinga kuma kanuni mwankaroma wandini ya Muthara tigania East na we MC Aurelio Murangiri na atongeretie akari kurugura dispensary onto basoketie nkatho inyingi kiringava na mutuma ni onto kinyabako batumanira ndawa ona kinyamo rigitani 2022 ndabera mwathani atethia ndona kura ngaka cibitari na obuo utokeria mwathani nkatho nontu botuma kio tukike akinyanila ndaitari apostol Loma na wabarwa na neire Friday kuona cibitari ekeire ite kurutira ngwi nontu nwi in charge na ruwa retwa mwira tukethira turia tumukaribisa na itwibetwe buru to wiretwe na twicokairie inya thirikari ya honorable Ntwethingia nkatho sana no tukagitene kana turikanite shwale kunywa ndawa for the first time in fact in distance ra tureta tukiona ndawa ikuraya buru twatochokia nkatho thai no tukuona ndawa twina ndaitare ibwa ya ndaitare we karibwa betawa Jocelyn Magaju the nurse by profession iyo nimbejete kubwitira nkukiacha Roma community. Dennis Mugendi, Weru TV, Nyambene, County ya Meru. Iboya Dennis Mugendi no ntobo riboti eurikana kiuria getu twekuria maoni yaku yari kwigururegie uritingwe bwa thirikari ya Kenya Kwanza rikana kwithiro kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS tena marinio 23578 na twatiere tukwithira tukithoma ntumiri eku atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni ati mutaalamu wa utumiri bwa kigeno wa nthuruni ya Kenya nethirete tariria
bioria bipingie ukonia kigina kira kithira gikiuthuranwa ke eCitizen ariwa bilioni 10 chithirite ikiura na ite kumenyekana inaire na kiwenya mbechi nyingi ichirithirite ikimenyekana ichithirite igita ke kambuni mwanya mwanya chianto biombe untubura igiutati na watho. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic thebo alimu kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma kiribangi niyo exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitobali kanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chietu ili ne into bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinganje kithomo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi kuna maguri ja mega turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets polycarbonate sheets cashed net stainless steel wax perspex glass aluminium wax bathroom cubicle frameless glass door glass balconies glass wax insulation sheets locks union kanayel acoustic ceiling na skylight kana pagola turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charuki iri mwanka thaa 11 ciogoro ntubwante tonkuruki yongira nduka yetu kana uturingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job, Steve. No stupid. He doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. First ever civilian CS. Yes, I want to agonize. Mbona police station inuka bangi? Kuna kijiko pale kile, hiyo family iko Mombasa. Twende tusababishe. Wale hatutoki bila kaingana ketu clean, haraka upesi. Ni afande amesema tusimame. I think alikuwa ametumisi. Hamko msalimia leo? Afande salamu. Si ungesema tu apokea salamu. Hello.
Gakwa togeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thitha tuna nusu atwithia tukielia imwe cia ntumirira tomba kwithia tukiamukira mithene tu ya ndeto kumania na kiuria gietu kira twithirite twikuria ntuko ya irwari kuwa Kasongo one term waritwa Kimzi kumantere Chiamiro mutuma tano tena but Kasongo ni one term na pia nikumbushe MC wa Kiego ya Ntobocho ward ni one term ukujua hata tulimsalimia ni kama hatukumpigia kura. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki siasa mapema. Itambere akoraniria batu na totiri tukwitha tukithoma ntumiri eku. Tugichokerani ati muthonji wotumiri bwa kigena wanthi urone na segaithongo nethirite agiokia biuri okonia mbecheira chia mukairwa ukulukira e-Citizen kulingana na gaithongo bilioni 10 itekumenyekana ina iria akiwa milioni 127 cionekete kwithirigiekirwa kambuni-ini cia ntu kiumbe mugaru na watho awete utati na watho mutambo yoyo wa e-Citizen kwithira yugite thwankwe anontu yote ni nyamaratasi ebura kubatere kiwatho. Antone Kathenyaga tutaririe cio na njire kinyanirite. Mutari munene wa mathaa ma thirikari riu ni ithurite kira kionekanite ta wamba wa mbeca nyingi cia thirikari Auditor General akithuraga mung'ano wa mbeca kwi bilioni 10 itekumenyekana na leile gwitukira mubango wa mari mutungata bwa thirikari mubango wa e-Citizen milioni 127 ikirikanaga kuri gwitukira mutamboju indi jethero ikithi kiri akaunti janto kiumbe. Honorable Chair and honorable members, the special audit raises pertinent issues regarding governance, management and transparency and accountability of the e-Citizen platform operations. Everything unaccounted for, a lot of things unaccounted for. We have 2 billion somewhere, we have 1 billion somewhere, but just one specific unauthorized diversion of revenue of 6.3 billion. 6.3 billion, Chair, if I convert that and say, can a road be done in my constituency and I divide by 80 million per kilometer of road, that's about 100 kilometers of road. Kulingana na mutari ojo munene wa mathaa ma thirikari wamba bwa mbeca cia mwingi kiri mutambojo na ule wende ya ministry wa ikaria na ile ya kigena ulirikana kuthithika kumana na wajibu wa mawatho mega na mitaratara megani ya thirikari kiri witi na mbere bwa mubango jo. The government digital payment platform lacks a legal framework to govern and manage its operation. Without a legal framework, the payment platform faces risks of non-compliance leading to potential legal disputes and underpinning public trust. Kulingana na mutari munene wa mathabu ministry ya kigene tathithia wandikaniri no bwiku borutingo gina banki rejithiri twikenekirwa mbeca kuma kimutambo jwa e-Citizen. The account was used to irregularly collect public funds. The total amount irregularly collected in this account could not be established as the bank statement for this account were not provided for audit during the period of the audit. Abunge lubaki umagile na kumenile mubango jo na kugweta wamba bunene bwa mbeca ja mwingi. If we have people who are trying to divert this money to private entities the way you have stated, we should find and know and even look for, even their companies, we look for CR12 to know who are the directors of these private entities. Lack of revenue traceability and accountability. So, again, it's a scam. Totally. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kongena kuni ati kiama kia DCP rwari gitumiretie baraba kalwa na tigiti ya kiama kithurano binini bira biregeretwo kiishigo 20 akiare munini wa mutongeria wa kiama Cleophas Malala awete bena wirigiro bonene ati bachinda kiishigo byu pyonthe IEBC niregeretwo tumiria tariki chithurano bintu kwite kuraya iyo ni kuthuranirite riboti. Members of the press, kiama kia DCP rwari kirworetie arwerite mwanya kithurano bira biregeretwo ntere mwanya akiaria munini wa kiama Cleophas Malala na atumiretie bena arwerite babaingi barabocho aite na kiama kia kiwa ibambite kambi shigone mwanya. Today we convened a meeting of aspirants
who are going to participate in the forthcoming by-election. As you all know, we have at least 22 by-elections. And DCP party has attracted very many aspirants. Last time we were gathered here to unveil the parliamentary aspirants for Malava constituency and Banisa constituency. We'd like to report that those candidates have hit the ground. The momentum is so high, and we want to encourage the electorate from the two constituencies to continue supporting our candidates. We have said that DCP is a party whereby we are going to allow democracy to work. Bakiaria bamwe babaraba ocho itebi bonaneti wetikio bwako yoki itebi na kiama kia DCP. The people of Banisa have told me in no uncertain term that I should be on the ballot with this party called DCP. So I want to tell those people who are spelling rumors that there is no day under this sun. There is no person who can push me to pull out of this race. I am set and I am ready to hit the ground. Nkoloki bakromba ebisi otomeria tuanya tutwe tutheri na baito mamukanagie kiama kia UDA bakiwa Rais Ruto ateonete nyakimwe. We are now set as the candidate of the party for the by-election. And we just want to urge the IEBC that this announcement for the by-election has taken so long, and we are now tired, but we are ready. Let them declare the positions vacant so that we may hit the ground running. Last warning to the ODA guys, we are going to give you a war for your money. So prepare very well, and we will ensure hakuna kiti hata moja wewe Ruto utachukua. One term is inevitable. Urimi bwantunda chia miogo imuthemba yo urimi yurajoenda wirutaniria bonene kumakie murimi. Anthony Mugambi horani omwe wa baka ibarabombite kuthara ki urimi bonombanite bonene itunda ria winyarekire makwana thokone. Siria Mwambi niriko atumenyethwe nkuluki kiriboti ya mwanya ya murimi we ume ureteri kome kinywa. Urimi bwa ntunda cha mugo ni urimi bwembecha no indi teba inge bombaga ngugi iji chemane na Anthony Mugambi kuma mitungu uju nuo butoretie. Urimi kome ni kulima matunda fashion fruits na ni ngugi ndajukirie ngugi kwa ni meto obisi ni obisi ekwe. Siri abu no mwanka witikirie ngarama yabu kwika korokolima kakwa janjiria ukinya kulima mwanko kinya gitare jare na ndituketha ikwithara kwina karugendo magakomo. Mugambi atwire bwa mbeu mitinda ni umire no nwijire wanda mbeu enthuku niendete ruji mbandithitwe muno biontu bwa wekira mbandi ukethiri ijomire runene na ndi akwenda withaira leo ndi uri ariku kimutunda riu na ruji rureo na ndi rukaura ugo nwita hasara muno ntochoka ira kairi. Mutunda jojo jwendaga atia na ndi challenge wirio ugitochwa mbeo batere gwita mundene ukumenya jure no kathiuruka ukona na ndi mbeo ira ki mutunda jure kwenda kwanda jontu na ndi kome ukeja mundene jo thai ugoteri kwa mbeo na ndi mutunda jure okwe wejoro maju mea kaumo na ndi kwira ni jo murimo imbeo no mwanka utukanie mbeu yontwire na ya kinandi nikenda uone kethaririega kuma ndi gurukome mutunda ijo ndete mborea fertilizer tu kindogo au angindawa tunda ijo ndu tunyomo tungi tutagwa maiti sana no bungi bwabata urimi bobo ibwerwagwa na njire gucha mpangi iria ciari kimaciara watega au ndi kwina imwanyana na wiguru kwa mutu ukahanda jojo akajojo to nditoketha jojo riguru ukachwanda jojo jutikarakara hizo mianka iri kemaketha jairi jukanjiria kuma kwa kimutunda kiu kinde
kiu kiumiragia muno gikara mianka kuma mianka 8 au iketha ntunda ciaku kiu gitumbagwo na gitumbanga kwa nyimirimo muno. Mugambi ucokaga ngugini okethi nyume gitaringana tweja na ndi ntunda ciathira tukagitange yonde tutige chura mini chura ju Akariba Kaluluma wa dini ya Ntwamboi batomete ntumwa kimobonge Julius Taitumu baimurikania kuingia wirane buraba ikirebwa oba watataniria stima bariwa mwaka yomwe yothirinende kuma nto bario kinyantere uno bandikithia marito yoki mitaratara ya wikirwa bwa stima endo mwanka nende uthe stima barethira bario kiona kanenya muntu batariria nara mubango yoyo ithirite yokinya iromba rio nende ikimobunge Taitumu kuthia tironto boibo kenda baba abatetheria kwithira bakiuma mundune yabura tutarire mwandiki wetu Andeto Nicholas Jabari. Sitima totiona katomila milatia kanyinga. Ibuma ntumakalio guntura ya Kaluluma wandia Ntwamboi Egembe North na arakariba kuga abagwetera abamuno kuona stima antura yao. Alabetu gaitinya kubaba inge koti. Saluni na bakwenja jekenyoti na Kaluluma bationa kwenjera atiote mengia ukiawati mbeje kwa stima. Nonto zaibo vigare kuzaibo anto uchumbwe na mete. Mtu na watu ukiakuona 50 watu kutola mbia nkiangima na stima ana balo huwa tezoma na kinyi mwana ayo mwaka wa mkaba itakolo chukuru na ntikare kubwezi nikari wero kubwezi abwo asari beta bostra ubolie tembesa sia wekira sola kwa ganisola nonto bakwasya wero unyato gawa umwaki skuru tweya kwate kaba bato komete nyamanere atwana bya kolera bate kwana wero kwate nyato ayo umwaki skuru twero karogere na skuru ande kwena wero kwate ino tukandikira umwaki gawasikanya kwate nyaka sia kani kuringana nabo bariuga kuri antu obajire ntura eno bakibetagia abaro achiona into obia bikwendekana nikenda bakirwo astima na ende mwanka athaino batikuona ataka kwina gweru nontu gutire kinya gikingi kana ndariri no emwe yonekana ya kureta astima antura eno ende bakiruria mubunge wao na thingatiria kumenya babongwa ibao antu abatugira astima nkiye wonu ibare amba nontu mbere tutone nye gingi mwana ntebo gino mwezi mwa tumanete baba tugira document jeto Taitundi na bachamunda ibanda bionde mwanga dai bambiro to ngatimo betu atomani mbia na utona nye gingi mo geto jirene ndio tukwenda kwa tinje tori antu bogati bao batune tanto betu document chamunda na ibanda bionde na dai bambiro to tinya pesa antu bachima be baganya abagoto bakanya pawa batu de document jeto kuma ke yara ipini batu jemba jeto batu dia lambe kibande batu dia nyata Taitundi twalne kanera mwanga zai tuteza tutole nya kinge jirani hao ko mwachimwa tinje ingo kolomba wewe bia weire Kaluluma twere batu Kaluluma tokona wero mwachimwa kolomba ko to yokenene wenda kumnyama ndo imajia no batore ndijambe totore ndijambe tekinya totera kero na cho mario mwanga zai batu nikato ito mbele ko injelua batu tukona welo twena mwaka na mieri na tutura batu tukiangaika na antumo be ko ya batete batu thithio tubonde batu nikia mabalwa na watu kathaiga kaya mami otete ngo yaita sitima ntu ebe nginyeta ito ndaninga ninda yacio ndaninga na bakwa kenda baita kwende kuo bekiro sitima alafu baro itakuo no totereza sitima una Taitumu atoitera oma yekirwa kuma Kaluluma Egembe North Petan Class Chabari. Togeta mechethone nkoloki ilabe 10 bia mubira ibiamukirete mathaga yetu mekuma kimukabo omwe urokumenyekana ya James Munene Kirema akiaria wete kwina bate ya kuringa jekimbe ombithibo kenda bakaombo kinyaniliro tobio na bwachethi bakiariba muchokirete nkatho bageka wirane bwakongela katharibo kenda akuritithia ngwe iyewa bio changa mbecha kura mibira rimwe tukethwa twina challenge ya mibira utimibira koneka kenne giki na nyakeni te au akagikitha kene iramine kiri akuwe na njira
mutongeire ratuthurite ora twathurire na kura cietu atura kurukira njira ye tomurunge kanya tumwita tumwerecera thina cietu atiumba kurungama nya tukethia lakini ndira munene athiurungite na twithirie twithia soezi na mibira tu ou na tomwe thina cietu na ntukwena ruomba turikana tutwire gitarina muno tutina mibira uniform itwatejanirwo ni MCA wetu twathurire lakini nkwera murungu bwa na ntobwa James na ntobwa kuja ndene na gaitigo wetu gututega aturetera mibira aturetera uniform ira tutirari neo tugucokira nkatho ibwega no ntobwa niwe wa mbere gukinya itura riri na turapo promise manto amainge muno kinya kieni gike itwari tukathondekerwa kyo lakini tutathondekerwa ende twena mweshimiwa ucio munene inkuona manto jakabwa atoribo kuona akatwetete bwega na Mr munene imbitire twankiaragia na ana baba bakirabu giki for a while kuma mori yo thato renda ambirie kurionga irabu ne bya nyaki na naru irongo kurukania kirabu gya 14 so naru nkauwa ngwa accomplish ku empower a youth irabu 14 bya nyaki east ende bo na bubo tengani nondo nkuba uniform na mibira irabu 14 bati kwa kuthithia tena uniform una mubira narwe ne twambirie chapter njeru emunene Timothy tournament ire karani for the next 1 year na inenkanirite chiringi ngiriegana ndira captain bairabu bionde baka karande goro na committee yakwa bauge number 1 wakaya wambi number 2 wakaya wambi na number 3 mbi na trophy ende nyeirabu bibinge 11 bira biteona number 1 2 na 3 ubira bakaewa in terms of mbechira nenganirite ngiriegana Ibwaya nontuba kuona kanyaga kwatana abatu kiendeto chietu chiantukweru arenga kuendera kaithakia no tukubupwea onibeto wini wa kinyero na mwonanilia wetu wa mathithio tukubweru ari Okari Purity Richard.